Kut kalanti jong ke Inter Miami haka CONCACAF Champion Cup haka quarter final. Padang siapa piki paralog. Ki berjumpa lagi video hakane ke channel. Haka jingilak kai quarter final second leg. Komentari Persyak ya ke Inter Miami. Hakane ke jingilak kai. Komentari kelalaban pelem halayeng ya ke Inter Miami dalai la kawai. Haba pai sekane ke jingilak kai. Komentari keliaban penki kejar dai haka menit ke balai pawai. Dai da kajing berkelahi urang akol jong ke Inter Miami. Ubala pasi ka bol hakajat jong uwakes. Bat uwakes ula kanjat hi ka bol jelang syapok jong ke gol. Bat hadok banakut ke kelas step. Komentari kalatam ya ke Inter Miami da cikol lanot. Bat hababan ban peteng ya kala ka baar. Secisen komentari kaliak biang pan penki ya kejar. Lengba uber tirami haka menit kebasan pepra. Bot sekakol jong ukalardo haka menit ke bahan ripausaw. Daitat haka menit ke bahannya papra Jordi Alba ke Inter Miami. Ulayok ya kerekat hakane ke jingya lakai. Bat ya kecikol jong ke Inter Miami. Layok bantap da udekom haka menit ke papra pausan. Bat hadok bandakut ke jingya lakai. Komentari kalalak ban pelem ya ke Inter Miami. Dalai lakawai hakane ke jingya lakai. Habapai syaka akrikit kol jongki. Komentari kalalak ban pelem suk ya ke Inter Miami. Hadok san laar namar haka jingya lakai fast leg jongki. Halayeng jong ke Inter Miami. Komentari kalalak ban pelem ya ke Inter Miami daar lakawai. Padai lembah kene ke 6 job. Komentari kali arung sendon jaka semifinal haka CONCACAF Champion Cup. Keblai syabone piki paralog. Ki berjumpa lagi video hakane ke channel. Ngin sekendok pat haka ke video keblai syabon.